Ali pazi, ja znam, možda znaju to i neki ljudi koji malo bolje poznaju Marka, nije on samo odličan pjevač, on je i izvrstan glumac i imitator. I dali smo mu zapravo danas zadatak da malo pokuša se pripremiti i da nam pokaže kakav bi on bio Sergej Četković, pa... Pa znate kako, imitirat nije jedan jednostavan zadatak. Ja mogu dati sve od sebe, ali ja ne garantiram da će to sad... Sergej će očinjivati. Da. Ok. Pa vidite, današnje mlade generacije, njima je puno lakše nego što je zapravo bilo nama pri tim nekim našim počecima i smatram da je ovo doba tehnologije. Evo, ja prvi lično sam nekako konstantno okružen i telefonima i kamerama i svime i smatram da bi trebalo da djeca iziđu malo u prirodu, da malo gledaju kako voće raste, da se malo tako druže međusobno, da nekako se maknu od tih telefona i...